Sambonyalo sibuke empeleni sibuka nje sithombe eGongolweni Lungelele. Yeah, sisibuke eGongolweni ukuthi ingabe khona kume kanjani ngibani nje lo sahamba embili ngikubuka iEBC app. Siyakhuluma nje ukuthi solo vele umuntu Souza nguye lo hamba embili ngamavoti la ngo-2881 ulandzelwa nguSihle Malangeni Dlamini ngamavoti la ngo-1279 bese kuthi Ronald K ngamavoti la ngo-116 kutena Dalton Mgcibelo Maziya ngemavoti la ngo-60 uhamba embili ke umuntu Souza sitamkhumbula umuntu Souza abelingenele likhetho ngeminyaka wa-2013 abeng-MP wasosifundza saselibonjeni from 2013 to 2018 so uyabuya ke manje 2023 I think lokho sekubona kakhulu vele etinkundleni etiningi ukuthi bo MP lebe balingenele likhetho ngeminyaka wa-2013 bayabuya nanyalo sifisa satawubona nje percentage yabo naseliphethile nje lukhetho ukuthi bangaki vele labo MP labe bakhona 2013 nasebabuyile ngeminyaka wa-2023 kuyabonakala ke sifise ukuthi vele umuntu Souza njengoba hamba embili nje i-favorite nje yebamvula abaningi kepha ke satawubona ma results la conclusive nasekuhlanganiswa tonke inombolo dayo yonke lemiphakathi. Big difference between umuntu Souza na Sihle Malangeni Dlamini besihle following